Za vikend televizija Pink je učvrstila lidersku poziciju među komercijalnim emiterima. U petak, 23. septembra, sa udelom u gledanosti od 21,41%, televizija Pink je bila ispred televizije PST, koja je imala 16,39%. U subotu, 24. septembra, televizija Pink je prvo mesto obezbedila sa udelom od 22,94%. Druga, televizija PST, je tada imala 14,13%. Nedelju, 25. septembar, je ovako Nielsen Audience Measurement merio. Televizija Pink, prva sa 19,43%. Druga, televizija PST sa 18,58%. Emisije koje su ovog sportskog vikenda se izborile za mesto u top 10 listama. U petak, Genijalci sa 1.294.104 gledalaca, Grand Show 1.997.746 gledalaca. U subotu, Zvezda Granda sa čak 2.106.192 gledalaca. Magazin In 1.126.913 gledalaca. U nedelju, Trenutak istine sa 1.374.005 gledalaca. Tri puta da, 1.338.944 gledalca. Nedeljno popodne, Le Kiš sa 1.117.142 gledalca. Serije Nasleđe jedne dame i Mala nevesta sa 30% udela u gledanosti i svakim trećim lojalnim gledalcem. I Nacionalni dnevnik sa 800.000 gledalaca. Pink, izbor građana Srbije. Hvala na poverenju.